isaa cia bilingi wa mauvo. Nisialeleka mwendoni wa saa 3 cia wiyo na huu ni bilingi wa mauvo mbene mauvo tunatukumbanisye indi kwanzia ya ukuvi. Ala tukumbanisye ni vamwe na Muyumbe wa tauni ya Masako Caleb Mule kukulia sina alimu methukisya manyiwa. Alimu na thukumi maimanisyo cia yulu kuatiania mayenda silikali iyanisya mawendi mo. Muvia wa uiti kwasekana kufikia oyu akenya milioni 1.2 ni maminite kwiyandikithia na SHA. Na mwi waka ukenge kwithiwa itangine ya kwikia mavuti sokoni wa Tala Matungulu kaunti ya Masako. bilingi wa mauvo. Nyenita wa Caroline mweni wa muteti na nithi wanditethania nake Sharon Ndinda na tuyambelilia alimu na athukumi make manisio kinene cha seku kila kiwodini ya yata kwa vonza kilioni mbunge cha Kitwiruro ni matwaisi ya miatianio ya mugo kimanisio ni kiu kusukumia silikali iyanisya mawitikalano alame kiani yesai mwakani wa 2021 ngina 2025 siya masiele ilani kusu na uwasu siya athukumi asu ni siya wetakana athukumi ni maende na kunyama kumana na kulea kuongelwa misala vamwe na kutilwa mbesa sio na kulea kwekiwa miviani la ya ilite na nicho kitumi cha kosa itambia yeu vala mayava kulea kusiokethia uthukumini woke manisioni kiu muvaka mavata mathini kiweni silikali. Onesmus Chalo no kutuelesea. Uu ni wa maundu maili ya kimanisoni cha seku athukumi na alimu makwatianite kwa pamu kutoa miatano ya muo mwithulukoni ma kimanisio kiu mayenda mavata mo mathini kiwe mavata asu ni pamwana kuongelo kwa misalo tondu meetikilanile vala mawitikilano mo mataisa kuyaniswa itambia ii athukumi amesikumia serikali yanisya mawitikilano mo ala mekiani kuma mwakani wa 2021 ngina 2025 vala malalamika kwithia matayaniwa na kutilwa misala no kana kwigwa miviani ingita uiti kindu kila mawetakana kiyaisa kuyaniwa. They have come because they are ready to fight for their rights. As members of university staff, we cannot take it anymore when we see our interests, the main interest, being threatened. We are concerned that as university staff, even across the country, we are being discriminated against by the government of the day. KK government. Athukumi yako isilasia masiele sia athukuma university skiva kila cha kusu na uwasu ni mawetakana mayesa kuetikila serikali yose mwanya wa kwenda maivo kuisila school fees wa amanywa wala mawetakana kiu mayi kwa tambau. National government ni ya twaie ndimbesa ila inenga university na wethi ya university tiende kati collect fees andu maivo na fees onundu mwinsikana fees we collect wa ukethia ni wianite kuiva athukumi ala ma university se kwina athukumi mbe wa maana 3 na tina siana mbe wa 8 mbesa isu timbeanu kumbanwa siko ne maundu alangi mauto asiana field work iko ne maundu alangi makweke infrastructure na siyiva athukumi kwa ukilati utapia national government kana ni lazima yete mbesa mbeanu in our universities ni kana wizethi ata produce quality degrees. Athukumi meiwetakana no mpaka mavata mo mathini kiwe no kana masiokithia wiyani na vateu mayesa kusiokithia nacho kimazo cha Masako kwa kaunti na Masako maandamano ane methiwa pala athukumi akimanisukima kwena mavata mo mathini kiwe vate kulela ainena ndikima movo mwandiki wa chama cha KUSU Masako Silvanus Mukaini wawetakana serikali itaikite thau nthini wa vata. And therefore I want to say this, that as university workers we are going to strike until we strike a deal. We are going to continue striking until the government listens, and we are not going to stop. Here in Machakos University, we are going to ensure that there is no working which is going to happen, both from the administrative and technical staff, and also the academic staff. Not physical teaching, not even the blended one which is online. So we are going to ensure there is total shutdown, total, disruption of the activities happening here. Nacho kimazo cha JKUAT kine sauti witina nthini wa miatianio isu wala mawetani miaka 10 kuma serikali yu yesa kusisya misala ya athukumi ma universities wala mawetakana ki no muvaka kithini kiwe. And demand that the government must honor. The government must also increase the salary.
You also remember, sometimes I think last year but one, all other public service servants were given a pay hike to caution them against the inflation and the increased taxation, which was between 7 to 10%. That has never happened in the public universities. These salaries were negotiated in 2017. So you can imagine now it's almost 10 years since the last review of these salaries. And therefore, our members have been adversely affected by erosion of purchasing power and inflation. So today, we are here and we'll be here for long because we're not going to go back. We're not going to resume any duties until those demands are met. Wote Blingo Movomo Tongo TV ni Onesmus Chalo. Mbunge wa Kiliumbunge chama cha Costown Caleb Mule Mutiso ni wakulia siai na alimu methiwe na unyanya wava kuvina manyewani kana methukiise mathina alame meukumbila maende na masomo mo onuwe ovone wakulia manthewe maumono na mituo ya uvivya nyumba cia ukoma na kunena ni cia monyungi nisio mokwitene vandu vakosa itambe ya kuvivya anene vindani ya unengane utethio kwa amanyiwa masukulu wa Katoloni secondary alame yoyo inavuthiwe ni mwakichumwani kivituku vala nyumba cia ukoma cia imwana inavye ya The Love You. Daniel Mongela ena mauvo. Umuthi no tanu nitakwata donation ya mattresses maana 5 na blankets maana 5 kuma kwa PS wito wa immigration na citizen services. Mumbungo wa Kiliumbunge chama cha Caleb Mule Mutiso ndarena ivindani la watu isisi ya kunenga ne moto kwa maniwa alama na kitikiwe ni mbanga ya mwaki maskulu wa Katoloni na mati kwa matena vandu va ukoma ni waeleshekana yu asiai na alimu ni mailiteo maandhanzia sia unena na maniwa nikena maikeso sa matambio taya maukwata sia meaki. Ati ikulia endi siana sito sio sie petane na tabia ndoku na metuo medhoku na sietha sitona kwetha sina confident kana mundu sitona umutavya thina wo nikenda wisethia thina usu ni washughulikiwa siana sito itanesa kosa sheria mokone mo kwambia kubebya dormitory na kwananga mali ya asiai na serikali kwa unitokulia siana simande o mundu umwe either ni watchman, cook, secretary, mwalimu ulama to no confine in him or her nikenda makamutavya thina wo ulamena wo tike either na mukasa toyo in future nundu nitonete mikasa mingi nitonie chango liba yande bebya siana 67 68 na yuti yenda mukasa tosu lweza otokea ingi wevindani unonya ukanio kwa maniwa mevundisi onene ni asema thina mo vandu va kuosa matambio ya makuete wasio kuwatie meaki ila yende na kuosio isioni sikivuni vanthi ya Kenya kwa naende na ito asiai evinda nevendoku siana sito sia loku wa onesa ikanenu onesa evinda ya vendoki yetene tila ya tene late waite kwata line te kakunwa lakini eju siana ezienda onenu ombola na sio ukasiethukesia na ndu mutavya unduenda na kundu mwethukesia nikenda together mwithe mukama up with that ti matavyo sindu zionde ila tuenda niwe wona siana yetha si agitated na yambe ya kuete madhara taya kwa unaitwa asiai na ito to player wa party siana yite thukesia vinda ya vendokie nikenda wesethia nitakwatiania ni uneni ulo wakwatamba unie msie wa muvuti kima kimwe Joseph Mulinge ulanake waendea na uthingila kana vena vata wakwithiwa na unana wasiana alimu na asiai nituona muno maskulu na muno kizio cha muvuti kima kimwe twina kesi the other day ya muvuti boys aya yuni Katoloni na twasisie kindu ni kindu kitekwelekeka lakini ningukulia muno asiai alimu na siana pala dito bigete ni pinda ya kwithukianisia you to the or to engenjo siana ate mathina ni chau ni kera to avoid
bado ebinda ciana kwithikala icembete muciini bibi cendometry na ikatunenga serikali kukwata ngarama nene kutungia kisomo. Daniel Mwonkela, Mutungo TV, kuva kauntini ya Masako. Muvea wa uiti ni waweta kufikia OU ni ene milioni umwe katono ili alame yandikithite na wala nyomo wa uiti wa Social Health Insurance na ula silikali vaniye kuambisa kuthukumithwa ituko yimwe ya mwaini we 10 ndini wake kalona andiki mama uvo. Muvea wa uiti ni waweta wina wikwatu munene nukuandikithia mamilioni ma ene mbewa mithene 12 alete kuthela vala waweta kana nukuthukuma kwa vakuvi na thukumi ma uiti ndwani kuikithia ni mavikia ene aingi muvangoni u. Benjamin Mwaka na mauvo. Serikali ni awetani umbaniti kuambisi wala nyumo wa kuangamia uiti wa SHI itukuni moya mwayu ukitawe 10 wana kutwika utalo munene wa enendi kufikia uyu yandikithite na wala nyu valano enendi milioni umwe katono ili andikithie. Average is about over 60,000 Kenyans are registering daily. Anybody who goes to hospital, treated, discharged, inpatient or outpatient, effective 1st of October, will be treated under the Social Health Authority benefits. Ndino akikalo na andiki mama uvo muvia uiti vumwena nzama magavana. Onde ni makulia vedhuwe na nziasi mwana kuikithia handu onde bakuvi milioni miongo ina. Alamate andikithia kufikia OU ni malika ndini wa SHIF. We need to be deliberate out there and say we are going to have the ministry having a drive to register SHIF. I have to go to the village and tell them today I'm giving you relief food. When they come for relief food, I say register first. I also have to do many other things that maybe can bring people together. And in the process, I get them registered. That costs money. You can't go just call them. Our people are very difficult, my friend. Go out there and say I have a meeting tomorrow to register SHA. No one will come. But tell them I have a meeting where I'm giving some goodies from government. They will be there, all of them. Adhukumi mawiti ndwani yani CHPs ni kitu kimwe kinene ndino wa kwaili wala nyomwa wa witi. Ati wa magavana meenda serikali nene. Ye kozale silovia si akaunti no kana kuikithia mathina alama na ikinanduni cha NHIF. The community health promoter, again, my second point is a very critical person in this process because they will assist through the registration, which is very critical, and especially at the bottom of the pyramid, at mashinani level. And again, our collaboration with stakeholders, the governors, among others, is really vital and critical for the success of this. As long as money is going to drugs, pay KEMSA for this county, and the exchequer is released, you will be the first charge. If you have an arrangement like that, there will always be drugs in the facility. The doctors and the nurses will always be paid. But as long as we are relying on a system which delays exchequer for 3 months, our medical needs for Kenyans cannot wait for 3 months to be met. Na OU vatialita umethana 12 no kano ala nyo ambie vena itu ya cheva yende kunina muvango uende okunoivinda kauta mbatu kanune sia koti kinukila kiutelemia kuungamia uthukumi wa muvango uno. We have since filed our appeal. We have submitted our appeal and filed the Court of Appeal. That ruling will be issued or given on the 20th of September. If the ruling will be that our request be granted, then that means we have time to continue implementing this act and these laws and until the case is heard and determined. If our request will not be granted on the 20th, then that means we'll go back to the 120 days where Parliament had been given time to reenact these laws. Vilingwa mauvoku mwafamu sino ilovi nyenito Benjamin na Mwakam.
Serikali ya kaunti ya Makueni ni yetikila kwikala na nthi na utongoi wa wodi ya Ngumoni nzaikoni cia uminangusanisyo ila siende ukusiwa cia mulati wa kiwi wa Chandulu ula wi wodi ni isu maisungi MCA wa wodi isu ya Ngumo ule no thiliku na wakoswa amwe matongoi alame ulichoteti mulati ni usu minister wa kiwi kaunti ni isu John Kieti na ula wa maundu ma serikali cia mutuko Jafeth Mangoka ni mavani yake kalocha wake li wa chuma chukite kunenania na enende na kuminangusanisyo ii. Kennedy Mulinge na mauvo. MCA Muthiani Mwangangi ulone wevuso one nambe wa maminista ala mevikita kungamana ya gavana Mutula Kilonzo Junior ulane we ele kuvingwa mulati u ne waende ya kuonanya uono ndo minister wa muvitha kana mawithu loko Nicholas Nzioka na ofisa munene muviani usu Geoffrey Muthoka masukumi ya kiwo cha mulati wa Chandulu kina ikiwisio ningi cia wodi ya Ngumo kavinani kalati yani ukwa enende makisio kicha Chandulu wala tula mutema matongo kuma wodi ne ya Ngumo la masakuto kuthukuma serikali ni wa Mutula Kilonzo Junior kwa kila wa tatamethi tamailikiela melati ya wodi ina kumilicha siasa ndene kivu 80 cubic is sufficient kwamba kutethia wodi izo si chao si na si kumi na ikanda kukwaya kula kungi nondo ananyuka di whether I do medala na kuya kivu is sufficient na ndagala tena tonya na matoni na ninye na mwiye na pekana ndeni nake na mwiya kivu na nena gwasa block na block yoke na mwiya tose Chandulu nondo ngaleno netwina kuna kaka wawa pa yangamba etunenze chao etunenze kivu kende na pajina no waziri baba wota no ngotabe kiucha baya ngamba kila chokete kipigeta nikumana na kivala maminista ile mama kuone matongo yuno ula wa kiu John Kieti malasimika kulikela kati kuvovya mwaki Kieti ivania wakeli wa chuma chokete witha muthna ula utongo wa wodi ya Ngumo na mavyele konetwe kwikala nthi kuthinikia thina Mheshimiwa nitwende tusiatu na twekala bandu a discuss na twasia ati muthenya wa keli ithai ivatona kama mheshimiwa tukakomana naku getho na wasiri wa lands getho na CEO wa lands getho na CEO wa na getho na wasiri ya declaration no kuna wasimu nikaenda community na yeye kitabwe. We have instructions from His Excellency on Tuesday, so that we discuss about the Floka project. Mulati wa kiwo cha Chandulu umaseki kinini kila kwa uyu kitayani enende mandu kumisia kisioki bala kumana na kiene ndema kisioki mali anila muvango wa kukina kisio chando voine kila kiwodi ne ndilivotela andikiwe ni minister wa mawithu loko Nicholas Nzioka na ofisa wake munene Geoffrey Muthoka maandiki kendo kiuvathoko na wendi wa enende bala mawetie kiu kino kina ikwesio ningi kendo kila chokilete vyo vienende ama itata kwa makwethu kiwa in only one back projects ne katweka na yodi no at the tail end ye katweka na yodi wayo then we'll lose totally a kind of Ngumo as a county will lose 10 million onatika pato kasi ai peke wohu kwambo minondo rukweka uneni wa maminista awitiala kwitha uyu nene kuvikia wake ili ukita kuona kana homba nosu ukatwa iwa Mutongo TV kuma kwa kawawa Ngumo Makueni nyeneta wa Ken Mulinge Mwe waka ukenge kamye itanana ni wethiwe itangine ya kuikia mavuti sokoni watala kuya matungulu kaundini ya Masako kiokoni cha kuamukea omonde kiko kingita kina kitikiye chuma kithelu vala mwakulio maingi maende kumila kati wa enende ngusisia metho ila sievikite vandoni vau ienda vekwe Musako muvyo wa kusiemana na ala methitwe na mitio ino ukunikili wa kiko cha kinamu nutwa iwe Boni Mutisie na mauvo Tuna makule maingi maenende ya ni kwithwa siko ithisiende na kuongeleka sokoni watala kiko cha muthemba toke na umilito chuma kithelu na kiko kingiota kiki kuso muthenyani wa umunthe masane makioko na kioko ni kicho umunthe tuilio bandu tuthio mwanga nitwona mundu wanduka alike bibani atwana umaloka sembete ayacieve mundu kwiye bibani ithi tuona ata mundu muima ila ithi twaitwa asisia twethianikana na kana kuketia letie omia yo ilito kasiawe kwa uti tona ukulia etu maito kana maito ala mesokoni witu munene wa tala tukulia yene beba ya muthemba mwao yeju milile tala nundu akwembethwa yo na wiki tindelu
etina watu amina mbithwa na kana kangi kana na otaka paso ko ni witu munene wa tala ko ni kwembithwa kana keke onania kana pyo pe matakitali ala tala maende na ukuna upusi usu nenoka nini nakoma na yu mwana kwa wambita ambia mam nduke one mwana nduke one kana na makulia echao kana ezani we na muganipa nela na mugati one thia mwana bu nisio wege ndo nene ne thia kana lakini kana tikana kanene ala musi amwe ko sia mwegetie twana mwinenge andu ala matena tu serious nona nyene na wa mwingi nena nito Agnes ndena na inona kana ku ni kana kanene na kesi aitwa nikibetikima nondo mwetu ndato not la kana nzo omea ala membwe maende siko sia muthembosu mundu ona betaka siana ndakatwanda katia sibitali kana katia bandu be wingi kana kakakita kwoswa kutekuka kutia kane bivani kana kuwa that is kwa wiki ko choti kisi Kivu munene wa kivalo cha Tala France Mulinga ikithia kiguki awetana no kwise kwa vya mweme na metwethi na maendeno mendeze sokoni wa Tala ewetakana no nginya moso matame makimia o ethoni meokwatikana na kwena na ro akasisia to na takegirite kumwa ta mondo make procurate na abortion na nitwokobo nela toka nino ka nethe o enenthi na sisia nethe aneguo nikana ka around mie monza to nanu uno kana ke bigesio miaka ya kusiawa na last week to nethe na similar incident along Tala Kenyui Road anenge kana ne kendo kende ba Tala anenge akama itona mundu mukanda tona kumia buya weka ni asia penda kitali ila sio ma assist kumia mabu no chunguzi usunitende na kweka nikenda timanda na wasumande na kuwa asia na sito vaingi athana kana ukunu kilinu kwambia na kuthiuka isione kivathukanyo na moikalo maenenthi isione cia Tala otauwa imathuthia enenthi kwiswa na mituote na kumantha nzingi matonya usovia ciana nini vate kusuwa kana kusicha itheka na tiambi ya investigations tumathekana kuketha kekau ya zeno anena na enenthi na ni mambia ni meoni assist kumantha mwene kana kuno tikwate nikenda kila chaile kekwe ende tiende na umantha ndakitali usu kwa kusu kuna weothukite woto ya ciana mundu batawitu nikana mundu mugakuwe welo cia kana na ketha ndena batako ni ase kwinzia mbinge cia usuve ya ciana serikali ina nzia mbinge cia usuve ya ciana tena children's homes ona kwi andu mate ciana metha mathendo ciana so bandu bakuwa ni nakania kala mena bebosu maekane nauo kana ni ka ngai kaero goyo lwanthi ni ngai nayo witha esi mubango wa kana kau na maisha makana kau ni nakania bebosu maekane nauo anenge tutetheanise nundu kini chailetha necho cha mwiso telika kila pando na mabulotini ne onginya temane kana ku ni kau na kala kangi ni onginya temane twana tutuke kwa nao atongwanise na munini wake akolania andu ma nyumba 10 na ma nyumba 10 yonthe nundu Tala andu ma nyumba 10 na ima saini iwe wiani usiwa uthukuma nundu imaile malike sokoni mamande makuliaka makulanie aka ula winda ekia kitendo cha muthembo nikenda to numulwa mbe nikenda tumililia andu alange tina wo mwingi muno tielenda tiyeka tuyona sindu cia muthembo soko yitu tene bete o Tala thina nguma mbingi muno ya biashara tuyukana ngi wa soko na andu meuma kula maikite meleliki yaka yuko kwatia mabuko ono ndo manda wea na yuko ndambu ciana kaundi ne Masako Tala nyeni toboni mutisia kuvikia vaumu seisa mwendo atwamba kwa saudhumo munini na nitucokethetie na movombe yangi ndukathi vasa musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ.
mundu losa kwa yembe timwini mundu awiyane ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo wone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wisinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbundi asia mundu na nimubundi asiata mostly nyando alangwata amakiuya withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena utena kosi ingi kana mundu tekita ukethene na mubundi sia kuma mundu naketha ena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwa ni wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku ni wambio tumangomboka ehe kwata yuyu ibuti bonenge nonie uyo swinya kondete na gona uya maseo kwanenda kikomba kainga uomboka kuma spinach ilobi maluga la matemange ngoko ngasuyana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni mema tumeta katakata plensi kana ekankomwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na nduketikile kutulwa ngoni ando niwe wisi vala umete na kula wendete Komana nake Steven Mwema kilunguni cha Wea ni Wea kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Nikalivo ingi Musaisa Mwendwa maofisa ma polisi kuya mwingi ni maendeo twaisio kunikili kuthuima kiko kimwe valando matesi wa mavivisi numba imwe ya mwalimu na kumutia atena vandu va ukoma. Sylvester Mwendwa mwene unyumba isu na ula ni mwalimu sub-county ni ya Kitui East ni waisekana ana umala na kuthiwiani wake mbe wa kukuni wa simu na kutovwa kana nyumba yake ni avya itina wakovika kwake kwa mitukini withi numba isu hivi vamwe na sindu ila siendini ono wiyovo Mwendwa ni wawetakana ula wende isi kiko ki okisioni kiu ona kutuika maofisa ma polisi ni mamanithiwe Lina Musangi na mauvo. Onena na kamemeka Sylvester Musyoka ni mwene nyumba yeve visivalo kueta kavinda ni kalona iwe ya ningalikosia Kitui East tona kwatie simu kana nyumba yake neve visio taundu kuelesia nina kwatie ripoti niwe yani kana nyumba ya kwa ave ando mana kelele wiyo na mana kana mana ave bilia kwesera ndilichani na nyumba yonze na ave na kila na umie yani na kana vika na sisa ne yani go na ne na kijinji ni manjumuika mabotia mwakio bala unai Onetina okona livoti kiseseni cha polisi cha dhidha ni waweta vaimwisi lilio no mono saweta ambia kimia uvalengi okuweta mwamba na musi wake tameo la simeka uko maidhekane kumano na uya mwingi. Boti zinu tunandikithisia kwa police station baadhidha na bado suspect yula tu kuona tawe tuigwa no kuoneka na tuwane tembea na ivanga na bado na ukututisha maisha tuinaweza kuweka twigwa tunewite no tonya no nazia no kweza kuka itu iza tonya kuka tendi itu ikola cha serikali ni kana me matonya londo matonya kweka ethia ni matutania na muicozu na nondo ithu koma kithekani pamwe na family yako withi serikali ni eotelela na withi ni atutethecia no thinozu withi ni twacioka wa muzikitu na tuendelea na maisha yetu kawaida. Yingi ni wa mai andu mangoyo la umavikia na umutethecia na muno ivinda yitu endete mbuani vala ukueta tautena vandu matwa andu make. Kila zina nyomba cionthe zinavi mbali ndengu mbembe ona muvea ona ivo na sindu bingi ona sindu cia komea. Ili itu ivo yokoma nundu wa baiba andu tukoma ona litu isangiwa kusangiwa. Kila ndo nyokulia alame na ngoyo lau ni ethia be undu makwana matutethia meko kututethia na serikali tukumekulia pia ithino tunaviwe ni nyomba na twina bandu ba ukoma na ni tugete muzimu wa mbua na family yakwa ndithe bala ndonya kumetwa kwa mundu wanze wangoyo la ulo kwa atonya kututethia nitukukulia utethio wake kana tukabikia na kukwata nyumba
na tukakwatio bandu tutonyo kwikala maisha ma kawaida. Munini wa Kivu kisioni kini makulia nenze mavikie kuthukuma memo amba na maofisa ma polisi no kenda kunengane maovo wale matonya kutethesya maofisa a kumekia esililo makiko kimbini. Katika andumanye ula witwa Musyoka mwendo no na bibiswe nyomba na navikie pou inabibiswe na nadhibitisha kweli ni ibibiswe kwanzia ya kiunyama na ningukulia andu maitu mututethesie na ripoti yoyote ile tonya kutusaidia kumanya usuiki kitendo kiu kya unyama withie nitwamupetanga ndwani na andu maitu withie nimendea kwikala na mugo. Kuripoti Evelyn wa maovo kumathitha muingia katika kaunti ya Kitui Nelina Musangi. Dongo inza kwe ayumbe vamwe na memba mambunge sia kaunti kuma kaundini ya Kitui na na manyanya emo kuma kaundini Mutui ya Tana River nimebwe nangamile sionthe ila sindini wa Kitui ikudhuwe kwa mbia oyu. Ndini ombano wa vamwe ulawonga miwani mwandiki mutini kawosesi wandini Dr. Raymond Omolo silikali ni ya kulia teti makune kana mekuneo teno kana kunenga silikali kuungamia iseso yi na kuyiminukilia na mitukile tonekana ingine mewe na masukulu vamwana isesese okunia kula ila siandikithitwe ngalikoni ya Tana River na siailite kwithi wa Kitui itungwe kwa kaundi isu. Kutoka Kitui County limechaguliwa kutoka katika ward ya no yenye pia kwa Gana nade. Naweza endelea. Namba 2 twaziangamia sialite ni kuma kila bandu Kitui County tuyo ya ndo mabuiwe na ni mashifta bayaka muluyuni uyitune na mesibitali iyo kiuma kiuke na thelile be mundu no iwe baya wangie mwanzele ngaleko ya mwingi no thima ndongo iwe andwana manoga iwe na mashifta ko netwetikilana kananga mea nisialete kuma nundu nisio sikwete mathina no na pia siasia aishimo twambe ku step back twambe usioketina kidogo serikali yoselele nikenda yumie ngamia na oyitu nena ngamia ukasi galiko yokasi sio ndeni ni seumiswe na siathe yaba ya ngamba kamuluyuni sio suite bo kone tukulia PS na ndo make ma make sure kananga mezu ni seuma area yesu wala si 90 na kila kingi ni askali ala me mandongo ni na weta kola ko PS na mwa nundu wa askali yesu la maitwe mokie na metha me kumaneza lakini omekalanga makwambia ku ukona mambia kuthukuma yeye mewa kwimbanga etoke yeme kwenda kuthi me makwaze ngale nenzoku twazi askali tuwe melwa muno kwa utwe asia mamina meithanza tu makabetango ange makauka na nasia maundu azu nimo twanena nise muno nitwetikilana kana mubaka thiku kumanzwa ni andu ala masili ala mesene no ndozu anu masave anu ma IBC mathimo mona ni mubaka wa Tana River na wa Kitui ubikite ba ni kana to ithu anu ma Kitui tumanya ikwitu ni banana Tana River ni bana na wethe ni tu thukumana kana ni tu kuna biashara wethe ni na kila mubaka na bika na bika Tana River ningo nenge anu ma Tana River ndaya na momoka kwitu na momoto nenge ndaya. In that meeting, Mheshimiwa Rachel Kaki of Kitui South had list of hundreds of Kitui South residents who have been killed, women who have been raped, people who have been abducted, people who have been maimed, and this cannot continue. So we are saying that we want our people to be protected. Let the boundaries of Kitui County be respected. That is already, we have gazetted boundaries and they need to be respected. Na mimi ningependa kuita rais wetu nimwambie ya kwamba
jina yake isitumiwe na mbunge yeyote ambaye anadanganya ya kwamba siku ile alikuwa Tana River alisema shule ya Kalalani na Inyali ifunguliwe. Rais wetu hakusema hivyo. Na ninafurahia ya kwamba PS amesema hakuna mtu anaenda kubadilisha boundaries, na amesema wanasiasa wajiweke kando ndio security agencies waweze kufanya hiyo kazi. Na tuwazita county government ya Kitui ile game reserve ya South Kitui game reserve ile kulasa idisi ya Kitui South na MCA wa Mothe bano ni bigete ku na ile ngea mwingine North game reserve isuta county government tukazi fence na land mekunzini wokutha ni maitu wakamba kana ni kabile swingi mele kuma. Mavisa mavolisi mudhanani wayo nimekiye mbini esililwa eli maungei na lama naoneke msivini ya CCTV matwaisi ya ungei wangingo mudhana keteme sub-county ya Utange. Esililwa alani Mohamed Ibrahim wa miaka miongweli neli na Abdulaliz Ali wa miaka 19 nimekiwe mbini mena kivanga kimwetu vyotu tatu simwili na mevuko ili. Police Commander wa sub-county ya Mombasa Maxwell Agoro ni wasakana esililwa amethitwe maitwa esi ya umamai kuma mwakani wangilile na miongwele na ile vala mautwa esi ya madhamana kudindingi. Angelina Mose na mauvo. Polisi va kaunti ya Mombasa Maxwell Agoro ni walesikana maambesi operation ya kusimana na ingendile hii itina kukwata livoti kuma kwi ene kisioni cha za Marianga likosia majengo ya mundu ume umwana ula wavithikiwe ni ingendile hii na ila siyoveta na miyo mbai na kumuwe ya simu na kumuumesia. On the 14th day of September 2024 at around 08:30 along the Maria area, we received a report that an individual who was walking in the street was attacked by 3 men who were riding on a motorcycle, and they robbed him of his phone and other belongings. Immediately before they conducted the robbery, they inflicted an injury on his forehead and the left hand. Kuetekana operation ina ile inatoiswa ni maofisa ma intelligence memo mbana alama OCSA ni mavikie kumekia mbini vala makwati ongalikosea Utange sub county ya Kisauni vala kuelesekana methi tomaito ICC kosia ungendele na kudhami sioni inge. A manhunt was launched, and today, acting on a credible intelligence information, we managed to catch up with them at Utange area within Kisauni. This is a group which operates in Mombasa, but then they ran away in the neighborhood. The police managed to arrest them and escorted them to Makupa police station, where they are being processed and further police action to follow. Ingendili isi weto kuidwa si kati wa miaka 11 na miongo 28 na nimethitwa mainya masi NND na kutoa isisi kosia kiungendili kuma mwaka wa ngilili miongo 22. Umri wao ni kati ya miaka 17 mpaka 28, na muda ile ambao wamekuwa wakitekeleza hii uhalifu ni kuanzia hapo mwaka wa 22 hadi wakati huu. Huwa wanakuja wanafanya uhalifu, lakini wanakimbia wanaenda kwa kaunti zingine. Agoro ni wawetekana Eliame ikatiwa ngendili ile siithitwe siisa kwa na kumandho ni maofisa ma polisi valayu wameukanyo mvikui ala makukwatikana aiwetekana ni makuvikie kuoswa matambia metu makimia. The two are amongst those ones who are being wanted within Mombasa, and the police are catching up with them. It's only that we are sounding a warning to those who have got such kind of intention that the NPS will not relent until we catch up with them. Eliama kwatiwe na miyo mbaita ivanga tuvyo na simu itatu ngilivote ya vilingwa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Mwenekivila wa ikundi ya maendeleo ya wanawake Rahabu Mwiyu ni wakadhi ya Musumbi William Ruto nundu wako lota akande ni wa mnyanya menene ya utongo yuwivo wa Attorney General Kavindani Kalona sa kuanza mema minister silikali ni yake. Rahabu ya weta ni undu wako manenga kavinya kuona silikali ya umundi inenga amwaitu miana ya utongo ikeleloni cha kuvikia 2/3 gender rule. Oingi ni wamenda enende kuweka ulicha uteti indi ni wa maendeleo ma enende na monomono makundine. Ben Mosau na mauvo. Ainena na andiki mama uvo itina waomba no wa mauvundi seme mwanya
na ula wimaitite vamwe amwaitu na ula watwaiwe isioni sya kithimani. Rahabu ni wa mukathi ya Musumbi Ruto ni kuondoa kuolota amwaitu nthini wa mianya minene ya utongoi kavindani kala unasa kuanza mayama minister serikalini yake. We have the first woman attorney general in the Republic. I was in Kibwezi tukisherekea mama Air Force. Tuko na women who have been come back. We know we have defense. Our young daughter there, and very captain. We have Alice, who is a medical person in Lance. We have a lady in here, I think is Deborah. We have others who have come back, but we are also saying some of us have been around for enough time. It is history, man. We have been around for 17 years to have witnessed the elevation of the first woman attorney. And His Excellency, thank you for bringing us women back. Oingi Rahabu eweta ni undu wako manenga kavinya kuona serikali au mundi ikonia mwaitu nthini wa mianya ya utongoi aiweta kita kiutethesya kuvikia kielelo cha mweo wa two than gender rule. I am not sure, sir, we have hit the 2/3, and therefore you could also consider as we wait for minister in the Ministry of Gender. Oingi ni wamenda enenthi kweka ulicha uteti nthini wa makundi matema kiserikali ala kielelo cha mwoni kukilia mwenenthi isioni sya nduani. Here to say we support the government in office, and therefore today and from when government came into office, sisi ni kama jeshi tunahama tu tuna support His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto na kampuni yake, Deputy President and the team. But we are also asking tupunguze siasa. Jamani, tunaomba wamama, kwa niaba ya wamama wote na wamama wa Kenya, tupunguze siasa. Let's just make a change in our villages. Kama kila mtu akijaribu kwake kidogo abadilishe kitu, it is going to make a big change in the country. I have not said we are only doing politics. I've only said tupunguze kidogo. Rais nilimsikia akisema Kenya still government 2027 iko mbali. I want to echo that word. 2027 iko mbali, tufanye kazi. Vilingi wa Movo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masaku nyenita wa Ben Mosau. Muvea wa Malelu kaundini ya Masako ni wakulo wiki walanio wako sise Malelu alama anangi kuisioni siya kangundo ya kati na kumatungi ya mbe wa mbua kusioka une kuma kui mutavania wa kanisa wa ABC Kilalani Pastor Peter Mumo ulawa kwa tenena ama mamuika kutungi ya lelu umo wiki sioniki na ukenda kwa ili andambuka Mumo aweta kanave Malelu maingi mena madhina naki kana yeni ywe vinda eseo ya kumatema no kana maikethiwe unyamasi kui enenthi ivindani ya mbuani. This is community, ni community to mobilize ye. Na undu ambe neta wa Pastor Mumo wa kanisa ni YBC Matetani ulawe katika Kilalani sa pastorate lelu to mobilize ya nutoke to se obie kando kwa tuna jale cha bishop witu wa ABC lelu otomeka na atande dia mato mota ando mume ya bale nundu lelu ni mwana ngikuma pa ko yuga kiimani na ende twa mobilize ya ndo tutinde bokuma kwacha na ito sitwene na koseupya nongi kanando nimetha matuna kukwada kundu kwa kwisila onesa na ti ukulio kwa musiye witu kabano ndo ito mwendete okay asisi ono ndo kuilie ase obesiano kula mana kwisila nikenda withie kwina o kusafiri kuseo mota ndo maigua ando kumwa kuya ko capacity nyu mota yambatila bane mabetio nikalelo kamwe kebisi kena soko wita wa maseno ailo kwa mpaka kiimani na kwina resources yona sia account kwa uno usio kakatema okethia nikabita kwa ni cha appeal kwa community alangi meona ondo tuendezie twetana inge moke kana withie twatethia nesia ita wa church and the community mobilization process na neto otungia ondo la twetete ne mekwigwa atuende na kuthukuma wio twailie ando ba serikali mona mbeza sia maundwa na kalelo kane sika ya musia ende kindly tia ukulia mwana asa tikwendete ndo fuka rutemelelu kuse ubiuti solution na ende kayeki wa mara munondo tukete bina ya mbua tikesa kwa kondo twesela muno ni wao tukukethi ya yetu ba abichwela mine basi anything can happen so mheshimiwa tunaomba ukuje tutengenezee hiyo barabara ona pia makanisa payo lokethi ando maili kata kwesi athi kwa marambi
kanisa sie na access nzeo mikana ende wezethia ngai ni wa kutethia undu ni ucio tuthukome nondo uyo na kila chaile ite chako tuthukoma. Thank you. Ne kana tuketethia ni nondo ni ithete tume au lele guonthe makatia kula ma ndai balwa no ina day Ni saa ina na ndateka 15 muthia wa vilingi wa mauvoni ta wa Caroline Mweni wa Muteti na vamwe na Sharon Linda tukwenda utuka kwa ila